Mety tsara aloha ny composition hatreto a mety tafiakatra kanina ihany tsika alefa barea fahitako an'ilay baolina teo aloha mampitaintaina be tokony efa tokony 5 zany tafiditra teo sa eniny 5 alefa barea zay le tsy manohana anareo foana le fahitako le baolina teo zany nampientana fo loatra satria nanatena biza zao a tsika tokony nafaty teo amin'ny 20 minutes ary ny tombe le 20 minutes fa tsy maty ataky indroa dia mbola manatena zany tsika zao fa tsika tsy maintsy mibata victoire fa miditra amin'ny deuxième mi-temps zany tsika mbola manatena fandraisana fa alefa barea mila mandresy tsika tsy maintsy mandresy ny atsika io le lalao teo zany a hita hoe azo lazaina hoe tsara ihany aloha zany hoe tsy dia ohatran'le lalao teo aloha nampitaitaina fa mino fa ny deuxième mi-temps rehefa avy eo mety sira mety afinaritra mba mahazo ambiance zany mijery mba tsy hoe kivy tamin'ny voalohany aloha mba lalao mba hita hoe raha sanatria mba resy raha sanatria hoy ao a dia mba resy amboninahary sika dia ny fanantenana dia hoe alao mba resy foana aloha zany e tsika zao efa manana ina moa zany ohatrany hoe Côte d'Ivoire zao efa na fa 0 dia efa mba mitaitaina be tsika mba fanirina aloha andresy mba tsara zany raha mandresy mba tafiakatra kanina tsika le baolina teo aloha le composition antsika première mi-temps tsy nety tsy ohatrany tsy tsapa hoe ohatrany hoe tsy netaky firy tsika tamin'ny première mi-temps deuxième mi-temps tsika vao napiditra an'le raha malembomy materiana dia ohatrany tsy hita mihitsy hoe tsy tafiditra mihitsy zany le première mi-temps fa deuxième mi-temps nefa sarotsarotra be sarotsarotra ny ahita ray première deuxième mi-temps zany alefa barea foana e mbola misy mbola fikantsanana mondial mbola mandeha tena tsy nafapo mihitsy zany le nataon'le malagasy le composition tena tsy nety le deuxième mi-temps iny tokony natao première mi-temps le atakany zareo fa arbolita zao avy anisan'le fa hoe nilele tsy manao baolina tsony dia mbola nalain'ny Nicolas Debué mbola manao ihany nefa izy efa lehibe ambany tanàna hoe misy tena mahay baolina nefa tsisy mirecruté fa le ohatrany hoe lasotry ny resaka boaty zany le izy dia zao zao tsika tena dia fa nanao baolina tsisy vokatra mihitsy fa mampalahelo amin'ny lafiny ray mbola nefa barea le baolina teo zany a dia mahitsika fa na mivolona tany odopina le teo a tsisy ataka tsika le ataka zany amin'ny letika foana
dia le baolitsika koa tokony sandraserana aloha alemokabeatyareno baolina amin'n'aleo baolina baorina efaza sy le vamaka silaka le bola tsy alefany aloha daholo fa le ataka mihitsy zany tsika misy fa tsy mandroso le ataka ohatrany hoe tsika nay mandesy mandany lera fa le adversera zany dia nahazo visena tanteraka mihitsy fa le ataka tsy miakatra ne any atelo zeroany ne tetokony bary amy mandesy fa le ataka mihitsy ny tsisy miakatra mihitsy